با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز. امروز 11 ایون است و برایتان روزگاری پر از خوشی را تمنا داریم. حالا ساعت به وقت پراگ 7 صبح و نوید بامدادی رو من شالو گلخوجه تقدیم شما عزیزان میکنم و سپاس میگم که با ما هستید و برایتان برای کار میخواهیم. حالا توجه کنید به خبرها. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان گزارشی را درباره وضعیت وابسته به کووید 19 در کشور نشر کرد. دفتر نمایندگی در ارزیابی هفته‌انه خود با تکیه به معلومات وزارت تندرستی گفته است از زمان پنجشنبه بیماری همگیر 1701 کارمند طب به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. سبب اساسی کمبود تجهیزات محافظت شخصی به ویژه در روزهای اول پنجشنبه بیماری گفته می شود. مقامات تاجیکستان روز 30 اپریل از موردهای نخستین گرفتاری به کرونا ویروس نو در کشور خبر دادند، ولی گزارش‌های مستقل میگویند بیماری هنوز ماه مارس پنهان شده بود. در گزارش نوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد وضع بیماری همگیر در تاجیکستان تا 8 ایون بررسی شده است. طبق گزارش تاجیکستان در هفته ششم پنجشنبه بیماری قرار دارد و موردهای گرفتاری به کرونا ویروس 11% افزایش یافته حدود 60% بیماران شفا یافتند. روز 6 ایون تیم فوری طبی از لهستان همراه با 3 کارشناس سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان رسیدند. گروه اول متخصصان روز 9 ایون به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتند. در نظر است در هفته‌های آینده تیم‌های فوری متخصصان طبی و آزمایشگاهی از روسیه و بریتانیا به تاجیکستان بیایند. این گزارش در حال نشر می شود که قبلا وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان جمال‌الدین عبدالله‌زاده گفته بود تاجیکستان در میانه‌های ماه می اوج بیماری را سپری کرد و 15 می به این طرف حالت‌های گرفتاری به این بیماری رو به کاهش نموده است. ضمناً وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته 73 کس به کرونا ویروس نو گرفتار شدند. شمار عمومی بیماران روز 10 ایون به 4763 نفر رسید. در آمار فوت تغییرات نیست و 48 نفر نشان داده می شود. در فهرست غیر رسمی یا آلترناتیوی قربانیان کووید 19 باشد تا روز چهارشنبه نام 429 نفر را گرد آوردند. مقامات این فهرست را نمیپذیرد. ضمناً دیروز وکیلان توجیک از تعیین جزا برای نپوشیدن نقاب و پنهان کردن بیماری‌های سیرایتی طرفداری نمودند. ما در این باره روز گذشته در برنامه خبری گزارش داشتیم و امروز نیز به این مسئله برمیگردیم. در ادامه موضوع کرونا ویروس روز گذشته مقامات آمریکا اطلاع دادند که شماره گرفتاران کرونا ویروس در این کشور از 2 میلیون نفر بیشتر شده است. طبق اطلاع دانشگاه هاپکینز در آمریکا تخمیناً 113,000 نفر بر اثر بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. تاجیکستان امسال در یک شاخص بین‌المللی صلح مقام 107 را گرفته و همچنین در بین کشورهای مانده است که ثبات و امنیت میانه را دارند. پژوهشگاه اقتصاد و صلح که نزاع و نوامنی در جهان را تحلیل میکند روز 10 ایون شاخص بین‌المللی صلح را نشر کرد و نشان میدهد که تاجیکستان در این شاخص نظر به سال 2019 دو زینه پایین آمده است. استیو کلیا مؤسس پژوهشگاه اقتصاد و صلح در استرالیا قرارگاهش است میگوید غالباً پیامدهای اقتصادی کووید 19 تنش و کشاکشی ها را زیاد می کند چون بیکاری می افزاید، نابرابری زیاد و شرایط کاری بدتر می شود. این همه سبب بیزاری از نظام‌های سیاسی و نارامی‌های عمومی می گردد. در واقع تاجیکستان طعم تلخ پیامدهای اقتصادی گسترش کرونا ویروس نو را از ماه مارس به این طرف احساس می‌کند. بستن مرزها، قطع پروازهای بین‌المللی، کم آمدن پول مهاجران از روسیه تاجیکستان را از درآمدهای زیادی مردم محروم کرد. انتقال پول در ماه‌های مارس و اپریل از روسیه به تاجیکستان 80 میلیون دلار کاهش یافت و بودجه امسال تا 400 میلیون دلار کم آمد دارد. حکومت برای خرج‌های اجتماعی از مؤسسه‌های بین‌المللی مالی قرض خواست و گرفت. مسلم بوریف تحلیلگر توجیک به رادیو زودی گفت ظاهراً عاقبت‌های بد اقتصادی کووید 19 برای تاجیکستان به زودی جبران نمی شود چون به خود کشور ربط ندارد. او به رادیو زودی نوشت ضررهای اقتصادی اساسی که کشور می‌بیند به سبب وضع ناگوار مهاجران کاری در روسیه است. ضربه به اقتصاد تاجیکستان جدی و دراز مدت می شود. همه به آن وابسته است که تا چه حد صاحبکاری خردمیانه در روسیه احیا می‌گردد.
омили дуввум тағйири сиёсати муҳоҷиратии Русия баъди поён ёфтани пандемия мебошад. Интизор меравад ки чораҳои амниятиро тақвият медиҳанд, аз ҷумла назорати онҳое ки ба Русия меоянд сахттар мегардад. Чунин тамоилро дар тамоми дунё интизор бояд дошт, гуфт ӯ. Дар чунин ҳол Тоҷикистон шоҳиди коҳиши пулҳои интиқолӣ аз Русия хоҳад буд. Дар воқеъ то ҳанӯз маълум нест ки кай марзи байни Тоҷикистону Русия боз ва парвозҳои мунтазами байни ин ду кишвар барқарор мегардад. Ин посух ба суолҳои ба такрори шумо бинандагони азиз дар ин бора аст. Хуб, чанде аз сокинони ҷамоати ворухи Исфара даъво доранд ки ҳафтаи гузашта марзбонои Қирғизистон ба чорвои онҳо ҳамла карда 9 говро бо корд захмӣ намуданд. Мақомоти Исфара ҳодисаро тасдиқ мекунанд, аммо хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон мегӯяд ҷониби Тоҷикистон расман ҳеҷ эътироз накардааст. Яке аз сокинони ҷамоати ворух рӯзи 7 июн дар наворе ки ба Радиои Озодӣ фиристод гуфтааст, ба шикаму гардани говаш 4 дафъа корд заданд ва ҷонвар дигар ба худ намеяд. Иқбол Илёзода, сухангӯи ҳукумати Исфара, мегӯяд ҳодиса 4 июн дар чарогоҳи пули Офтобрӯя дар наздикии марз бо Қирғизистон рух додааст. Ба қавли ӯ, чарогоҳ ба ҳудуди Тоҷикистон тааллуқ дорад. Мақомоти сарадбонии Қирғизистон хабари ҳамла ба чорвои мардуми ворухро беасос номида гуфтанд, масъала мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт, вале тарафи Тоҷикистон ҳеҷ шикоят накард. Ҷанҷолу тирандозӣ дар минтақаҳои баҳсӣ барои обу замин ва чарогоҳ гоҳе бо хунрезӣ меанҷомад, аммо таври сокинони ҳарду тарафи марз нақл мекунанд, дар як соле ки гузашт на ин ки порчае аз қитъаи баҳсӣ таъину аломатгузорӣ нашуд, балки муноқишаҳо дар манотиқи марзӣ афзудааст. Тафсилоти ин мавзӯъро ҳамин гуна дар давоми рӯз бинандагони азиз мунтазир бошед. Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мегӯяд озодиҳои динӣ дар Ӯзбекистон рӯ ба беҳбудӣ аст. Вале ба қавли Сэм Браунбек, сафири кабири Амрико дар умури озодиҳои байналмилалии динӣ, озодиҳои динӣ дар Эрону Чин ва гӯшаҳои зиёди олам бо таъқиб мувоҷеҳ мебошанд. Дар гузориши солонаи Амрико бахшида ба озодиҳои байналмилалии динӣ ки рӯзи 10 июн нашр шуд, Ӯзбекистон арзёбии мусбат касб намуд, аз рӯйхати бадтарини бадтаринҳо берун шудааст. Браунбек мегӯяд, соли гузашта ягон амалиёти полис бар зидди гурӯҳи сабт ношудаи динӣ дар Ӯзбекистон ба қайд гирифта нашуд. Мақомдори амрикоӣ афзуд, чунин амалиётҳо дар соли 2018 114 дафъа ва дар соли 2018 240 маротиба доир шуда буд. Акнун Ӯзбекистон дар рӯйхати хоси муроқибати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгир шудааст. Дар гузориши солонаи Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфта шудааст, ки дар Эрон пешвоёни шиамазҳаб ҳамоно маҳдуд намудани озодиҳои диниро идома дода, ақалиятҳои диниро таъқибу азият мекунанд. Бармегардем ба хабарҳои марбут ба Тоҷикистон. Эҳтимолан тасмими кай боз шудани масҷидҳо ва иҷозаи баргузории тӯю маросимҳои дигар дар Тоҷикистон баъди 15 июн маълум хоҳад шуд. Дар ин бора сухангӯи Кумитаи дин Афшини Муқим дар суҳбат бо хабаргузориҳо иброз доштааст. Ба қавли манбаъ, чунин тасмим аз сӯи Ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 ва бо назардошти вазъи пешомада гирифта хоҳад шуд. Кумита дар навбати худ аз иттиҳодияҳои динӣ хостааст, ки корҳои безараргардонӣ ва зидди уфунӣ дар масҷидҳоро тақвият бахшанд ва интизори тасмими мақомоти марбута бошанд. Кумитаи дин ва танзими расму маросими миллӣ дар Тоҷикистон аз охирҳои моҳи май ба мақомоти маҳаллии кишвар дастур дод, ки то беҳбуди вазъият барои баргузории маросимҳои арӯсӣ ба сокинон иҷозат надиҳад, ҳамин гуна дари масҷидҳо дар Тоҷикистон аз 17 апрел ба ин тараф баста мебошад. Ахиран шаҳрдори Душанбе эълон кард, ки аз 15 июн бозорҳои либосфурӯшӣ, марказҳои савдо, толорҳои ороишӣ, осоишгоҳҳо, тарабхонаҳо дар пойтахт бо риояи муқаррароти беҳдоштӣ фаъолияташонро аз сар бигиранд. Бино ба гузориши хабаргузории давлатии РИА Новости, Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст, ки дар гузашти низомӣ бахшида ба 75-мин солгарди пирӯзӣ бар олмони фашистӣ дар Москав ширкат мекунад. Дмитрий Песков, сухангӯи раиси ҷумҳурии Русия, рӯзи 10 июн ба хабарнигорон гуфтааст, барои тамошои раҳпаймоӣ раҳбарони Қазоқистону Молдовия, Туркманистону Ӯзбекистон ва Сербистону Хорватия ҳам меоянд. Гузашти низомӣ дар шаҳри Москав рӯзи
24 июн сурат мегирад, чун онро ба далели густариши коронавируси нав аз рӯзи 9 май ба таъхир андохтанд. Масъалаи ҳузури раҳбарони кишварҳои шӯравии собиқ дар гузашти низомӣ дар Москав баъд аз он ҷиддӣ шуд, ки суолҳо доир ба ҳузури Александр Лукашенко, раиси ҷумҳури Беларус, дар гузашти низомӣ дар Москав зиёд гардид. ва додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе ҳунарманди 25-солаи туҷик Беҳрӯзи Саидро, ки бо иҷрои нақши меҳрубон дар филми «Дар орзуи падар» машҳур шуд, 15 сол аз озодӣ маҳрум кард, вале бар асоси қонуни афв 3 соли онро кам намуд. Як манбаъ дар додгоҳ гуфт, ҳукми ҳунарманди ҷавон 8 июн содир шуд. Ба қавли манбаъ, ӯро ба тамаҷҷӯҳӣ бо мақсади ба даст овардани миқдори махсусан калони молу мулк гунаҳгор донистанд. Ҳамсӯҳбати дигари Радиои Озодӣ дар Оҷонсии мубориза бо фасоди молӣ гуфт, Беҳрӯзро 3 моҳи пеш дастгир карданд. Ба нақли ӯ, ҳунарманди ҷавон худро ёвари Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ карда, аз ду соҳибкоре, ки аз дӯсти ӯ қарздор буданд, талаби фавран бозпас додани беш аз $100,000 кардааст. тасдиқи дурустии ин ҳарфҳо аз манобеи дигар феълан имкон надорад ва маълум нест ҳунарманди ҷавон дар мурофиа ба ин иттиҳомот чӣ посух додааст. Саидҷон Қодирӣ, коргардони шинохта ва падари Беҳрӯз Саид, ба зангҳои ба такрори Радиои Озодӣ посух надод. Як дӯсти ин хонавода, ки аз қазия огаҳ аст, бе зикри номаш ба Радиои Озодӣ гуфт, аз содагии Беҳрӯз сӯистифода карданд, дар асл ӯ гуноҳ надорад. Беҳрӯзи Саид замоне ки 7 сол дошт, дар силсила филми «Дар орзуи падар» нақш боздид. Ин филмро аз рӯи асари нависандаи туҷик Кароматулло Мирзоев сохтанд ва он дар оғози солҳои 2000 аз филмҳои пуртамошобин дар Тоҷикистон ба шумор мерафт. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои шумо маълумот медиҳам, ки аз тарафи Бонки Миллӣ чунин таъин шудааст. $1 10 сомониву 28 дирҳам аст, €1 11 сомониву 69 дирҳам арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 149 сомониву 20 дирҳам таъин гардааст, ки нисбати дирӯз 20 дирҳам камтар мебошад. бо сипос аз якояки шумо дӯстон барои ҳамроҳӣ дар ин соҳби барвақт ва хабарҳои аз ин бештарро ман дар даст дорам, ки бозам 3 соат пас дар ихтиёри шумо азизон хоҳам гузошт.